munene wa nduthi ya gweta hizi machine sikija hapa, nataka watu 30 vijana kutoka Kiandutu wakuja wapewe kazi. Nataka watu 30 kutoka Ngoingwa wakuja wapewe kazi, na watakuwa wakilipwa as long as mashini hizo ziko hapa. Netiguo ando itomagie wera na inywe jeshire reu githo tirona barabara ne njega githo reu boda ti njega no kerage thuka muno. Nataka kuambia sisi tumekuwa na mpango. Hii si mambo ya kubahatisha. Tumekuwa na mpango, tumenunua mashini unit 2. Hii unit mnaona ni ya kwanza iko upande huu. Hiyo unit nyingine iko upande wa Ndeia, mahali watu 40,000 walipewa mashamba kutoka Kiambu yote na hakuna barabara. Fisi zimekuwa zikitembea na watu. Tumepeleka mashini huko na nituthondekete nginya umuthi kilomita 40. Turemerwo barabara ona imwe akoro nduguita maramu please ikura kumenyekaga ni kwari barabara na ndaugo horo wa barabara eno yumite haha igathira gwa chibo igaikuruka oguo nginya muico wakinya haria muico guthiururuka oguo ri iyo ndire yahutio ni itinga hari barabara ingire iguru weyo nayo ndire yahutio ni mundu. Tunekana muthenya wa muthi niguo gavana okatuhingurira bara ni tondu tukorwo twi thutha muno ithu ikaria uko Ngoingwa tondu atongoria ingi mona ukuritagwo itonga makariwa ni kuri nginya andu methi makoragwo guku muzi andu wa nduthi ni makoto mena thina muingi muno ria guku kuura guthii uko kwina thina muno no twakira muthenya wa muthi niguo gavana itu atuika na aturirikana na atuhingurira barabara ici. Mathina mana makoto guku nta barabara mwena wa rugongo mwena wa Ngoingwa ya rugongo barabara itire cia thondekwa na thaa ici ni atu promise nya gututhondekera mwena wa Kianda taguo mabarabara ma guthondekwo.